Қырық орлы Жәнике. Қырық орның дұварлары пек қави. Насыл да қавилер я. Егер еллеріңні екі яққа жайсаң біле, құшақлап оламазсың. Қалын дұвар, қави қале деген хан. О, ешбір заман қычырмаған, амма адамлар атта оның фысылдысындан біле қорққанлар. Көзлеріне бақмағайсе, жесарет ете алмағанлар. Хан пек зеңгін олған, демір сандықларын açқанда, анда күнеш сақланған беллерсің. Ярығындан тап соқырланмақ мүмкін. Амма бұ күнеш дегіл, палы таш ве алтындан тікілген урбалар шай йылтырайлар. Амма оның esas байлығы Жәникедір. Емкерчектен де Жәнике өзі далфидан бойлы, инже беллі, назик, жүрегі исе бол ве пек мерхаметлі. Хан оны бақчы сарайда сатын алғанда, гогержін кебі қафес içine қапаған. Адамларының чешіт түрлі лафларынан қачып, қызым деген. Бір күн ханның башына бел әкеле, қалесін дұшманлар, биңлернен дұшманлар сарпалалар. Бір заманлар хан оларға басқыншылық япа еді, енді олар да ханға ұжым етелер. Қапыларыңны ач, хан! Су енді біздің елімізде, сусыз қайда баражақсың? Хан қапыларını açtırмай, қале içindeki kuyunun suunu son kitamçısına çekip ala, қарт ve yaşlarını ise düşmanlarga taş atmağa mecbur eti. Eğer taş yetmese, düşmanlarga sizin başlarınızını kesip atarım, dey. Vakit geçip, 40 or sükunet içinde kala. Herkesten evvel susuzlukka dayanalmagan balalar ölüp başlaylar. Analarının kokuslarında endi süt degil, kan bile kalmay. Balalarının azaplanganına analar dayanıp olamaylar. Kalenin tübünde yol kazıp başlaylar. Ses çıkarmadan çalışalar. Acaba olar kimden en ziyade korkalar? Handan mı ya da düşmanlardan mı? Milerinde tek bir fikir kaynay, ballarını suğa kandırmak. Kırk ornun duvarları pek kavi, ama analarının iradesi ondan da kavi. Kollarının kalenin tübünden yol kazdılar. Lakin şu yol o kadar tar edi ki, andan arık çoban Ali bile geç almadı. Şunda herkes Janike'ni hatırladı. Şu tartışçıkke tek o sığar. Ali gizliden Janike'nin yanına bara. Janike, menden korkma, lafımını dinle. Adamlar senin hakkında tek yaxşı şeyler aytalar. Kimsenin canını ağırtmadı deyler. O hanның degil, bizim kızımızdır deyler. Bizni tek sen kutara bilesin. Eğer reddetsen, hepimiz olermiz. Neslimiz kesilir.
Эркесінің умуты сенде, дывар артында су шырылдай. Эштесің ма? О суны бізім тарафқа чевір. Бұ ішні таңғажы yapmaq керек, Жанике. Сен не айтасың, оғлан? Мен мындан шықсам, Эркес атта Алла білеменден yüzünü чевірір. Маңа сеннен шықмақ, еркеклерге бақмақ ясақтыр. Соң Эркес мені пармағынен көстерір. Жоқ, Жанике, қорқма, ақай сөзі. Тоқта, ейесі мен саңа су кетірейім, дей Жанике, оғланның сусызлықтан чатлаған дудақларını көріп. Жоқ, Жанике, керек дегіл. Юр, тез барайық, анда балалар ағлашалар. Да қаранлық еді. Жанике оғлан иле берабер кете. Қорқмай. Бүтін күшіні топлап, ташларını темізлей, тешіктен кече. Күнешнің ilk нұры ерге түшкенде, о суға барып ете. Оны өзлерінің тарафына açıp yolлай, номай су шырылдап ақа. Бойле ağır iş, elinden келгеніне севіне, ғұрурлана. Etraf o kadar güzel eken. Kız güzellikke meftun olup, düşman elinden üzülgen okunu görmey. Жанике küçücük olsa da, yüreği pek balaban. Böyle balaban yürekni nişanğa almak kolay. Ağırı bile sezmeden kız ot üstüne yıkıla. Akızdırgan arınık ozeni gibi temiz kızcık. Hale артındaki adamlar suunun yırını eşteler. Bakınız, su ayretleni Erkes. Su, su, su dep kuru dudaklarının suğa yapşalar ve kana kana içeler. Cennet bahçalarının en dülber gülünün kabırı üstüne han dürbe koydurgan, yaş canını halk için feda etken acayip ve merhametli kız Canike'ni halk ebedi hatırlay.